Okay, we're back. Of course, at kabilang tapo dito 98.5 IFM Kawayan, iti Idol tayo nga FM. And of course, our program is every Sunday apo. Kada kitay damdamo pa ilang nagdadamo nga makangag iti programa mi. Every Sunday from 12 to 3 p.m. apo dito 98.5. And of course, our songs are arranged by yours truly. Adumat apo ti sarili mi nga sonata nga hamiuni kang kansyonan na nagka-copyright apo. Si kami mismo making kanta pero tiltiluan apo ti US deto'y kansyon me kung na at dati makin kanta data kantayo kung na kung ibaga copyright notice and then approve mo tan apo kasi di dyan ngayon sa bali ti mga ang upload iti kansyon me apo iti YouTube and other platforms aga talaga nga ipa-close me di account ta kasi jay. Kasi kami lang tatakarbengan na apong kumansyon, ti kantami ta, in pa-copyright mi di US, ay very strict da apo, stricto nga lang nalaing. Ayan. And kung na naman yan, nininang Tessie, Gulyaba of California, USA. Hello, Barok! Kung na ken JM, naimbag ang malam yun dita. Watching from California. Of course, good afternoon at ninang. And maragsakan na kunay, ta mamay sana apo, dati nga ninang ko ti bunyag. Nga nabay, ang ko po nakikita ti personal, ta idi kaya nakakpailaan kat na panan sa US and awan iti timing nga nagsasarak. But then, thank you very much iti technology apo, iti Facebook ta nagsarak kami dito and then ijayan nga ng Rugiti Komunikasyon may nga natatakat agdir-diretsyon. So, thank you so much Facebook. Talaga nga nakadumot iti maitad na apo nga pagsayatan. Iso nga usaran tayo kumaapo iti nasayat iti Facebook. Tadikali agiti taduma, puro mo at apo pungtut, ungut, panday po post. Digitay pa'y apo ado pa'y. Iti madilaw ko iti Facebook nga no taduma kat hangko nga basbasain hindi kaya negatibo nga post dan. Tasi kami apo nagdakkel nga banag iti Facebook iti for the kido ken kanyak mismo. And dito yung matan apo nga namuda dagitoy pag-agitoy cancelment iti Facebook and YouTube. So sa riming nga nasaya at ayan. Ore makong unguta kon hangkong ako nga ipopost iti Facebook ayan. Kat di ka duet ko. Sige, kumansyonak pa lang iti solo taawang pa imot isuna. Ako katak kumita aman iti solo nga kanta. Manuka dahil iti tatata manipot iti naggrupo kaming kini John Markan kat puro duetan. Ngarod, dati man ano dahil ginaaramid ko nga barbarong kanta manan apo. Gugatab bumiro ka. Anniversary waltz. Ayan, karareglok maladikal man apo ditoy. Okay, so for my ninang Tessie, here's for you and I hope you like it. Danced on the night we were wed without our true love, though a word wasn't said, the word wasn't blown. There was stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms, two hearts gently beating, murmuring low, my son, I love you so.
to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find our love ease unaltered by time. Dearest, I held you so close to my arms. Angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Dearest, I held you so close in my arms. Angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Okay, that's it. Abo, teka na ba lang. Yan, kata sa tagala nga man din nga sunatan na yun, sinunang kantan. But then the arrangement, apo, is done by yours truly. Original, apo, the arrangement ko di jay, han ko tinulad di jay, official backing track na di jay sonata, wino di jay -1 nga, kinansyon di original han ko apo nga inusara. Nagaramid ak, ti sargilik nga version, that time medyo bayan natop iti kultura ti pili iti Ilocano, tapno maisalada. Ngayon da jay original na kat medyo sa bali ti beat nga nabuntog, something like that. Okay, natayo na rin Samsung. Natay talaga. Natay dati magbubuya amin. Anyway, Ano kumpun na. Last night na. agasin mo dagiti nga pagalalanta ti messages. We have the IFM Facebook page, the Facebook page Tangadua, Facebook Tangadua, and then the official text line. Kung na natin text line niya. Hi DJ, pakibati mo nga po sila auntie ko Abby at yung anak niyang kasalukuyan na nakikinig na si Jamaica Olarte at yung auntie ko na si Alice Balikaw at yung mama ko na si Esperanza Buhangin. So, At yung pamangkin ko na si Ersing, it's me, Mr. Dreamboy ng Reyna Mercedes. wow, Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy. Mumti kayo na so, deta. Apo, at yung oras na katurog pa lang, siguro tagain pa lang ka natatay so nga Mr. Dreamboy isuna. Apo, naglado kamutan nga agriingin kapsat. Anyway, Torodora Ponseta Corakis. Kung ano na to eh? Kurakis. Ponseha Corakis. Na kanyang mga apelyido dito yan sa mga Pilipino dito eh. Mga idol, pabati nga po, pa-shout out nga po sa aking anak na si Angel Custodio ng happy 15th birthday ngayon na nakikinig at nanonood sa aking tabi. Watching from Chicago. kung na nga talaga, sa GS Pram lang. Watching from, of course, Chicago, USA. Ayan. Hi, Kuya John, and ating JM from Janet Pardua Duzon. Pardua, ako na nata siyempre, asawa na dito. Ngayon sana, Parmaysa, ako na siguro dito. Talo da? Partalo. Oh. Ngayon no, sinursurti ka iti Pipito. Paraas. Quadra-alas. Quadra-as, okay. Just kidding, ating Janet na. Baka damdamag at i-block na ako dito Facebook. Naibaga mo lang yun, kablawak man ni Mr. ko nga ni Lucky Kente, anak ko ni EJ Ken Elton, nagmayat nga liliwati, panagdengag dito Karyo Manong the best. Yeah. Enjoy atoy from San Isidro, Ilagan. Thank you. Apo, tapos game San Isidro Ilagan talaga. Lang nga San Isidro Isabela. Well. Good afternoon po, kung mablawan akman kablaawak ti Family Salvador, Duke ken ni Auntie Jelet ken Lolak Binay nga agdingding tatag, rekas nakman Berting, Siak ni Bea Salvador ti Isabela. Well, dati kajunin na nga dati Uncle Berting, and maybe this is our last piece for this quarter.
Kalpasan natin kasunata ket parabista manan wenno patalastas. Ngarod, kadagiti tatatang ako. Palatastas. Kadagiti tatatang napalpas na nga napagadal dagiti anak na gapo iti gagat na nga oray no tinganat aldaw ket sumalsalog iti taltalon daytoy ket paraking ka. Parbangon no agriing apang nagugut iti kamutin mangisa ang sa agiwayway itinwangen nagagat niyang kalbarting nataripato iti dingwan pagulidanan nas kanatuladan awan kanyan at banog inaldaw lata asumalog uray makasinit pa iti pudot nakaragkat lata uraya dasa gubalit na agpastor no ang ti panagainanana kasta niyang kalbarting sala sumangpat no ti malaman taki kayat narumang ay panagbiyagen nunalpas tiraraapan at birok man ti panggadanan alatiro ta dandaning panagaapitan Ngema paitan nariday taabagam nalpay idi na amuam nga 8 lang iti pagay iti may sakilo day ta yang kalbarting di pay umisem napampay di nakiinuman gen kunana sumulitak nung next scrapping sumarunuang panagtatalon raat ken sikaket ni maton doble pay presyo meten ti abunon awam paket danom regasyon di gasolina iti padanom di angkal berting ng isaldang taltalon di nansan masakan tading makalan ti pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawa nagragsak ti pakasarna balse dito'y balse dita yem nalako ng ti may sanga hektarya niyang arod kasta niyang kalbarting sala sumangpat no ti malaman anya narigat di matlaro mang ayen dan apukong niyang kalbarting isupayan nagpapagatasyan alatiro maglawalo makayen at may sa amalang nakita ni Uncle Berting nakatugaw kapkape nakamulang awanan iti matalon amin analakon awang paiket ken kwan at mang talipakon Parbangon huwag riing napanagugut iti kamutin idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting dagiti anak na agraman apo ko na nagrana nada anapan bimisita dakkal nagbaliwan dagiti anak na iti kinagagat imalada ken kuwana at danin hinierong doktor ken abogada di Uncle Berting inyang atat ukurana inyang atat kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman pindaen at anak na apasyaran nalako ng ti dagtagana ta pinagpaadal na gen itan mansyonan ti balay na sika ngay karubang amumungkat isuna ni Uncle Berting tatangkay isuna aramidan nga ti amin kagatay nga anak na agsubalit tay kumamat ken kuana agsubalit tay kumamat ken kuana